Aho muri hose reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize kandi gukomeza gukomera, mbifurize mu by'ukuri gukomeza kugira impera nziza z'umwaka wa 2020, cyane ko mbona ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Mu minsi mike ishize twabagejeho inkuru y'umukobwa witwa Mukamunana Kavine w'imyaka 23 wahitanywe n'impanuka. Mu by'ukuri umukobwa yiteguraga ubukwe, noneho nkuzana indi nkuru nayo yakababaro cyane. Ni inkuru mu by'ukuri yashenguye imitima y'abanyarwanda, yashenguye imitima y'abari bamuzi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru mu by'ukuri ibabaje cyane. Ni umukobwa rero mu by'ukuri reka mwite mu mama, cyangwa se ntabwo nabona uko namwita mu by'ukuri, kuko amakuru atugeraho avuga yuko yari umunyeshuri wigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare. Bakaba bagize bati rero mu by'ukuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare ibabajwe bikomeye cyane n'urupfu rw'umuvandimwe wabo witwa Uwase Edwige. Uyu rero yari ari mu mwaka wa nyuma hariya muri kaminuza mu ishami rya Nyagatare, akaba yigaga rero mu departement ya irrigation na drainage, nk'uko uwabishyize ahagaragara ku rubuga rwa Twitter yabitangaje. Akaba rero mu by'ukuri yamwifurije iruhuko ridashira, ndetse kandi yihanganisha umuryango we, ndetse kandi mu by'ukuri ni inkuru rero mu by'ukuri navuga ko ibabaje cyane, ndetse kandi yarigera rimwe na rimwe no kuvuga aya makuru ku muntu nk'uyu nguyu wari umaze kurushinga. Nk'uko mubibona yari amaze igihe gito cyane, bishoboka ko yari amaze nk'ibyumweru nka bingahe akoze ubukwe. Akaba ari umukobwa ukiri muto cyane wigaga muri kaminuza. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, gusa icyo nakubwira cyo ntabwo twigeze tumenya byinshi birambuye ku cyo yaba yazize. Yaba yazize iki mu by'ukuri, gusa ikiriho ni uko atakibarizwa ku isi, yamaze kwitaba Imana, yamaze kuhasiga ubuzima. Mu by'ukuri ni inkuru rero mu by'ukuri y'akababaro cyane. Babibonye bose bakaba navuga yuko mu by'ukuri byagize ahantu bibakora. Bose bagiye batanga ubutumwa butandukanye bagaragaza yuko mu by'ukuri babajwe n'urupfu rw'umwana w'umukobwa maze kwitaba Imana. Yari amaze igihe gito cyane akoze ubukwe, nk'uko mubibona ku mafoto. Ni umukobwa ukiri muto cyane, yari amaze igihe gito akoze ubukwe. Ni inkuru rero mu by'ukuri rimwe na rimwe no kubivuga biba bigoranye nk'uko nari mbivuze, kandi ntekereza ko nk'abo mu muryango we no kubyakira biba bigoranye cyane. Ahanini akenshi bisaba n'imbaraga z'Imana kugira ngo wakire inkuru nk'iyi y'uwawe iyo yitabye Imana mu buryo nk'ubu butunguranye. Akaba rero mu by'ukuri twakwifuriza uyu mukobwa, uyu Uwase Edwige, twamwifuriza iruhuko ridashira, ndetse kandi tukihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Birumvikana abari bamuzi bose bakomere cyane. Biba bigoye kubyakira cyane. Ngira ngo mu minsi mike ishize nk'uko nari mbivuze nkitangira inkuru, twababwiye inkuru ya Mukamunana Kevin. Uyu mukobwa we nawe yiteguraga ubukwe, we yari amaze kubukora, ariko Mukamunana Kevin we yiteguraga ubukwe, yari yaramaze gusezerana mu mategeko. Ubwo rero mu by'ukuri nawo ni inkuru yaje itunguranye cyane, inkuru yabaje abantu benshi cyane. Uyu Mukamunana Kevin we akaba yarazize impanuka y'imodoka yabereye mu karere ka Muhanga. Icyo gihe hari mu masaha y'umugoroba, rero hari ku itariki ya 29 Ukwakira 2020. Akaba rero yarapfiriyemo uwo mukobwa mu by'ukuri w'imyaka 23, nawe wababaye cyane, cyangwa se navuga ngo wababaje abantu benshi cyane. Akaba rero yari mu myiteguro y'ubukwe ya nyuma, mu by'ukuri bisa nkaho byasaga nk'ibyarangiye. Icyo gihe polisi rero mu by'ukuri nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Chief Inspector of Police Twagirumukiza Sylvestre, yari yemeje amakuru mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukwezi hano mu Rwanda. Avuga ko imodoka rero yari itwaye aba bantu yakoze impanuka rero ubwo yavaga muri Ngororero igana i Muhanga. Umwe ahita apfa, abagera kuri 5 bahita bakomereka, harimo n'umukunzi w'uyu wa Mukamunana Kevin nyakwigendera umaze no gushyingurwa. Umukobwa rero witeguraga ubukwe rero mu kwezi gutaha, ni ukuvuga ukwezi kwa 11 turimo, ntabwo yigeze akugeramo, nta nubwo n'ubukwe bwigeze buba. Mu by'ukuri urumva ko aba ari ibintu bibabaje cyane, ndetse mu by'ukuri no kubyakira uretse kubishobozwa n'Imana, kenshi ntabwo biba byoroshye ko umuntu yakira inkuru nk'iyi y'akababaro yo kubura umwana w'umukobwa nk'uyu ukiri mutoya wari umaze gukora ubukwe. Witeguraga ubukwe ugasanga mu by'ukuri imiryango bisaba izindi mbaraga kugira ngo mu by'ukuri abashe kwakira inkuru nk'iyi y'akababaro iba ibagezeho. Inshuti n'abavandimwe rero mu by'ukuri natwe reka tubihanganishe, aho bari hose bakomeze bihangane. Mu by'ukuri nta kundi bigenda, niko ku isi bimera. Ku isi niko bimera, umuntu wabaho igihe kikagera ko urugendo rwe rurangira, ndetse kandi rukarangira nta wabitekerezaga. Akaba ari niyo mpamvu mu by'ukuri no kubyakira abantu benshi usanga kenshi inkuru nk'izi ziba zigoranye. Nk'uyu Mukamunana Kevin we yasize n'umukunzi we nawe wakomerekeye muri impanuka witwa Peter Mulisa.
kugeza amagingo ntabwo tuzi ngo nawe ubuzima bwe buhagaze bute, kuko icyo gihe bavuga ko nawe yarembye cyane bikomeye cyane, akaba ari mu by'ukuri nayo yari inkuru yaciye igikuba cyane, ubutumire bwabo bwari bwaramaze kujya hanze. Nuko rero nuko nta kundi twihanganisha rero umuryango w'uyu mukobwa wa se Edwish wari waramaze gukora ubukwe rero, wigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare. Bivuga ko yari ari mu mwaka wa nyuma, akaba rero mu by'ukuri yamaze kuhasiga ubuzima. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira, twifurize kandi umuryango we kwihangana no gukomera mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi barimo. Ntabwo biba byoroshye rwose kwakira inkuru nk'iyi ngiyi, ariko nta kundi niko ku isi bigenda, biba ngombwa ko umuntu atangira urugendo, ariko ubu rugendo utangiye burya uko ugenda kose ugomba no kurusoza. Reka rero twihanganishe umuryango mu by'ukuri, bakomeze bihangane, hanyuma reka tunakomeze twumva n'andi makuru atandukanye. Brian Endless. Tukiri ku makuru yerekeranye n'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko yarayibonye umubare munini w'abanyururu banduye indwara ya COVID-19 muri gereza ya Ntsinda. Kuri ubu hari icyoba ko umubare w'abanduye waba hari munini kurusha abamaze kugaragara, dore ko iyi gereza ari nayo icumbikiye abantu benshi. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abakozi benshi bapima boherejwe muri iyi gereza ndetse no mu baturage bayegereye kugira ngo hagaragare abamaze kwandura. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Ubwo yumvikaniraga kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije yavuze ko ku munsi w'ejo abashinzwe ibikorwa byo gupima indwara ya COVID-19 batunguwe ubwo bari bageze mu bitaro bya Rwamagana mu gace kagenewe kwakira abanyururu bavuye muri gereza Ntsinda ituranye n'ibitaro. Mu barwayi bahari 39 babasuzumye tubonamo 13 bafite COVID-19. Ni abantu baje bava muri gereza, nta handi banyuze, byatumye tubona yuko hari ikibazo kiri muri gereza ya Ntsinda. Iyi mibare yateye impungenge abashinzwe ubuzima, ndetse bakaba bikanga ko abanduye baba ari benshi cyane muri iyi gereza icumbikiye umubare munini w'imfungwa. Kuri ubu iyi gereza iri mu burasirazuba bw'igihugu icumbikiye abanyururu bakaba 15,000 mu gihe ubushobozi bwayo bwari ubwo kwakira abanyururu 9,000. None se hagiye gukorwa iki? Ubu twatangiye gusuzuma abo bantu bose abahuye n'aba bandi 13 bari bafite ubwandu. Ikindi muri rusange rero ni ugusuzuma abo ngabo batuye hafi ya za gereza. Aho hose turi gushyiramo ingufu kugira ngo tumenye ngo ese icyorezo kimeze gute. Gereza zose mu gihugu ingamba zafashwe zo kugira ngo dukaze buryo batagira aho bahurira, cyangwa se niba bazanye ibikoresho tubanza kubitera umuti kugira ngo abaza kwipakurura badashobora kuba bakwanduzwa nabo ngabo baturutse hanze. Ubu bwandu bwatahuwe muri gereza buje mu gihe ibikorwa byinshi byari bimaze kwemererwa kongera gukora, ndetse n'abantu bibwira ko indwara yaba itangiye gucika intege. Minisitiri w'Ubuzima avuga ko imibare y'abandura bashya yamanutse koko, ariko ko yakongera gutumbagira mu gihe abantu badohotse ku ngamba zo kwirinda. Mu gihugu hose ubu hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 571 byagaragaje abanduye basaga 5,200. Gusa abasaga 4,900 bamaze gusezererwa bakize neza, naho 38 bishwe n'iki cyago, bakaba barimo 2 batangajwe ko bapfuye ku munsi w'ejo baguye mu karere ka Rwamagana karimo iyi gereza